te tele le tuoro matu to mai ia ua matu iai ile na sapati fe ngai manisi o kalesi le ne aso au le aso sa le aso pa ia Samoa, New Zealand ma Australia au sapati I tutono Americanei matu watu yo luma tuinatu ia le amitanga foi o le tautua man o nanga o le ne fiafi te talo tamai mafuta mai o lo ngang po ia tautorua ngā ruenga o le awhaia. Ia, pena foi on te talo mo le tapo inga le whaafonga alo watu nuu mai so se tafa le nei lalangi. Manu ia tele ia le nei a whaingo nei vai aso I le whatasi mai o lau fio whamangalo I mato uma. Wame umawhai in mato whaia. Awani I mato whaia I no mato loa ma le malosi. I o mato loa o na whapo I atu o lau fio e auvi inga umalapa. Mangalo I mato toto pa I o oike risolo mato o I man whaola. Amene. Ia, ia le tau fio le ua tatu, ia ua tau e se fo I le neia fiafi, ia ua whaisi pisi o le neia so. Ia ua uma mai le matou tina, ia ua matou mai fale ua whaisi tuai. Ia la ua patoa whatau inai, tiu te mawhaiva o le neia so. O leo wawai atu tatu teimi ua whasu malua minuti te aileiva o winga to esfu malvalu. Minute ia on talo se fulu ia ili tau fi ia pe temi fatasi fule man ia uso mai Samoa ia o wa ia le umi sa tutua mo lau fa fo anga Samoa paua o le mea ia o le fa awau o le tutua le laboro tu sa watu ia le tatu tutua le onanga I tonu o lo fale le mea o lo au mawai manofo ai ia ona ele o te poro le o te nā ma le laina ia tūlanga o lo iai I le tūlanga tau marosi le tino. Ia o na nei sa mātou anga ia tuai ia nai fe au laiti ia mawhaile mātou tina I se tasi o whalainga. Ia le lafa toa mātou tonu metwhale ia le ala lea ia ua tuai le titi ai ia le tātou tautua ma le au nanga o le nei aso manatu fo le ua te ai langir tu te mtangi pe ona o whaiai le tātou te talo ia amatari ai tātou tautua ma le au nanga o le nei aso pe ona whaiatu le teimi o le te talo o le aso to na I nei ona no winga o le sapati le nāwhia ngai ma le au kalesia so fitu ia le kalesia tu tasi ia ma le conference o le lato sapati le nei ia ngate le nā kalesia Samoa kalesia palangi tai au ia o le o tapenatu kalesia kirisiana uma ia mo le lato le aso pa ia o lo tatou wali I whaola le aso na madiu ai ia matoi na toi tu ai le aso na toi tu ai lo tatou wali whaola ia pi o ina whaonga ina tatou ina o lo tatou sapati le nā io le ngata o Yesu o le pule o sapati a o ia foi e malolo I ai le tangata kirisiano o le tatou malolonga lena ele o le aso la e malolo ai te malolo I tatou ai malolo tatou ia Yesu o Yesu o le tatou malolonga pe mafuanga na lai ona manatu nisi le sapati le tangata kirisiano ona e mapu ia Yesu le soifua maleola e malolo ia Yesu malatu fapeai o Yesu o le li o sapati pule o sapati
ia e malōlō fo ia i tatou i le pule o le sapati. Ia, manatu sa mo o le ua o le aso tona'i ia pe ona whaelo atu ia o le toe aso fo ina i momoa. Nei, ia e matou te manatu o le aso mua le nei o iuni ia pe uma o nei lea e amatai po tae ao le sisingafu a tatou nu i Samoa. O le aso rawa ia o le toe aso le nei o le aso muli o le masina o me ia o le na ua aso ua lasia e New Zealand o Australia ia manisi vaenga o le lalolangi o mawhai o na mauai o tatou tangata ia mwhapena o tala whaauto iai lana au whainga luenga ma so se tangata Samoa ua le pei Samoa o aso nei ua ta ape ia lo tatou anu o mo le ngata ua tali ngafa isi atunu ia whapena foi o na whaatasi atu i teimi o mafutanga a onga o whonotanga ia pio mena tasina mafuanga le una ta apio tatou tangata ia ona o tūlanga whapena. Ia li tatonunga Samoa ia o tae ao le asosa o le asosa le nei ia te utonu sino mo stadi ia o le asosa o le whamantunga. Telo e kalisia Kerusiano le asosa le nei o le whamantunga ia te utonu i Samoa ni sila mo stadi ia o tae ao ia o le matou. Pio tae au le matou o asosa o le whaamantunga i o lea o te ai atu i le tusi lea i o luma. April, May i o e na so love is the answer. Io o le alofa o le tali. Le tali o mea uma o le alofa. Pe o le manatu au tū na whea ngai manei aso. Love is the answer. Io a wha opula i sisiku. Who is the real love? God is love. O le atua o le alofa la vaia. Nga winga foila, o le atua, o le tali, o mea uma. Leu te o tae au. O tae au, o le aso mua. Wili ai, o le fe au na tae au. O le fe au le na tae au, o le fe au o nei radical love. Radical love. Tae au, o le love is the answer. Yeah. Te tonu rona tusi whaitau le nai ai o le Ioane mua ia se ia whangata mai i le foi upoe ono. Mua se ia whangata mai i le foi upoe ono. Ia a Yesu teimi whaitau wane ia le tusi na mo le aso a tae au te tonu le whi au fo le na o le ne yaso. Tusi a Ioane lona mta upu lua Ioane. Le Ioane Evangelia. Lua le Ioane. Ioane lua. Ioane lua a lona foi mua. Pangata mai foi puono. Ia o le au na mo le aso tae au i o te lo le so o le fe au na ia tatou ni sila i o love is the answer. O le a ule anga iai ia pe o la tupea i au whainga luanga i nea soa tae au. Ia e whai asi na usa i linga iai. Fui tatou e whapena. Tio tatou whalongolongo ia ai le tu ai lau lava personal study. Tatou te baba ai iai. Ia e me fui lana e whaingo fie ai o nau tatou whalongolongo i le au whainga luanga. Ia e au maile whi aua e malamalama. Wa e manino. E te loa le leifo le mea nga i le application. A tusa i lau paitau atoa i le mata upu atoa. Ia ma mea nga i ai. E tātou te longo fie lava. Ua pi o le application. Ua fasolo i na nga i le application i na ia
Whaatino me mana o i tangata. Ai le whaatino lari mele au mai e tusi. I whapena ia le winga o tatu tautua ma le au unanga. Ia, o tele na mata upu o te fia talanoa ia i le nei fiafi. Pe fu no fai atu ia i le tele na ua, ia so teimi i le mor tatu o le apio na whau leo te tu sa o atu i le fale, ia la tautua ma le au unanga mo le isi lua i le isi tolu masina. Wale o se lilo sa moa i le mau vesinga o lo vevesiele tatu nu. O tae ao i Samoa, o le aso malolo, te re rope fia aso malolo le fua i Samoa, pe aso ngafua ma le aso lua. O no winga a pe lua aso malolo i Samoa, lua foi la aso e malolo, e wha masinonga, o lo whapea o na besi ai lo tatu anu, e temi le nei. Ua, leo toi nafu ma se laina Samoa ia whaiunga, ia ma le tau whaiwiu o whatanoanga a li I matamaitai loia, ia atasi ai ma wa lefto alua le lei le vai aso. Doi titia na o le komisina na interview o ina whaile lato whai aile le ngata ina au maila na mori mau, ia e kolosi atu fo'i mo le cross-examine a le vaenga a loia ale tatu ale tu ono lea o lo faia le ngalunga te I tusa o morianga ua tuana mai. Lea la whape 5 vai aso. Aina o le lua sui ia mori mau o le ftoa uma. I le vai aso momua. Ai fitu se fulu ma le ono ia mori mau tu susia ma whamauina. Fitu ono, fitu 5, fitu ono. Ioi, au lea la e lua le ftoa uma. I le lua I vai aso. Le aise whamasinonga, le aise se a foi. Ioi, le aise whamasinonga tae ao. A pe lua aso malolo. Winga lua aso le tolu aso. Whai ai. Winga te lua po le ale. Ai, ia ale whamasinonga. Pe lava ngā whatia le 5 vai aso. E wha ngā solo ai whamasinonga ia. Ia, pe toi whapopo atu le si lua vai aso, po le si tolu vai aso. Se ia vanga na I le ale decision making ale tamaitai whamasino. E fua lai whamasino I e lua. And those 2 witnesses, they are the most important witnesses. O mori mau pitosilia ia o na taua, lea na tatala ia le whamoemoe o le whamasinonga. Ai leo toe liloa I la lo. Le foi ua au mai tala a I lātou o mori mau wina lea whamoemoe. Lua mori mau. Lua foi le tūlanga ono whaia ina. Ioe, o le masenga o leo pe a fua ia o lātou mori mau o le komisina, ia maseli I superintendent. Ioe, superintendent pe inspector. Yeah, one of those 2. So se lo tonu po firme na o pe umar superintendent le na si tia iai ia le sunga I le tofa ia tupai. Tupai le lei maleao le lei mafanga le mantua le ngole li ai pe o le tulanga whapena o lo o iai. Ia o tele o loa. Pule le tate no whaama tama whai e tu usi o tata mai mawhau. I le mawhau te le o tama tei whamasino. Pe a fua le ai mafua I le time frame leo au mai mo whamasino ia. 5 vai aso. Au lea la ua lua ia whaato a lua. Sa tatiro le 5 vai aso. Lono winga pena va ai se fulu I le vai aso. E lo le mena na va ai ia le fua I le 5 vai aso. Se fulu momua, lua se fulu lona lua, tolu se fulu lona tolu,
fa se fulu i le fa lima se fulu i le lima ia te vai me fulu ia tai lima ia mau ai fitu se fulu le ono e tu salava no inga se longa to se fulu lima i le vai aso so lima at least 15 witnesses a week fua i le lima vai aso le na tofa mo le fa masino lava le ale ala uma le vai aso mo ele leila le vai aso ni ato le aso lima vai aso nei le wal ia Samoa le na ale ele aso malolo tayo o te le loa i ai pe aso malolo ma le solua ai a faina le tasi lo ni faso io le lopo uma ia le taimi o le mori maulo na lua ia le li o tupa i sapani o sapani ia o te lo ia po wa mai a polo o fa wa lava a o tulanga ia pe o na uto fa fonga i le mata tua fo i le aso ananafi ia le na to lau manino atu le liu le fa Samoa ia ma alu atu o le upu le ale upu na li potia e mate li fa po se upu i hoe ta sina me tau ai ia le ngalu nga tele sa fe ngai ma tu mai tai o mafanua tupa ia o le tamfai e na te fa Samoa ina uma ia le mori mau mai i tumate o langi keresoma ia o pe mori mau fa tu inga na ele ai mas pais o iai tu la isa o mai ia le mori mau mai tonu ia o si o le isi vaenga lea ia pe o steni o maina lilo mai apa ia o le na o lo fa ngolongo iai ia le vaenga li ta pipi ia ma mai fo ia lato notes lato fo i mori mau ai pe o le ua mata ona vavala mai ia le famasinonga le o leo nga tasi le famasinonga mama natu o i lato te lafo mea le upu e loka le laudi le mari toa lato ona o lato na fauina ia le famoimoe le pita o leo le nā le tala lea ua mautinoa ina ua tautino e le li o tupai ma ia admitai e iai le telefoni Samuel ia nyane to yalu i mena e taua lava lo tatu va ai le le Samoa i tulanga ia ono tatu malama mai la ia le anga ua va o le atu le nga teina va o le atu ia ai ua o lava i le pale mene o Samoa te lo to le mele vai lo ina ile o le a i tonu le vai lo ina ia le tatu le vaenga fai o i me o tam fai pui mau fiufi ia ma le tam fai io e natia me tona fai ai fau me ina ia apia se tangata e tasile mesa mo ai no fule le ia me ma fau ia ai se a o to tu fa tasi ai fia me tu le e fatanga sa ese mai tu le per termine ai lo le leia o la ma fonga e au fatasi o le la man o le tumumunga o la manatu finangalo au lava ne manu malo mai le la uli le mali to po se isi lava tangata e fai matai o le atu o Samoa me le ta ma fai e ya au mai ni upu e fa leanga ngai ia ele ngata tamali anga o le tamali o le atu ai au mai manatu fo le tam fai e sufi manatu tangata fa alongolongo ina ia mafai ona mei ese ma faufonga o tangata Samoa e ai se isi tangata sili atu lana taitainga e ono mea e anga vaa o lona vala awina o le fai mataitai se sui le falongo se isui foi ia mea o tuila epa o fia me o tuila epa ia pena fai atu o le to olua lea na masani lava ona mai lunga o i tu malo e ta ai faafala mai ai
ia le ai ia tatau o tangata. Lalo mingo lau tala. E leni palo tai whaia. Not only a neighborhood, e so ele, au la ua foi le na mai. Sau leo le si tai ia le hita pipi. E sau le si tai le malo. Io atu adversao le pā malo to whanga. E tu titi ai tu malo tas. Nia fa me tu le pa o le pā malo to whanga tasi le tu malo sai ai. Tasi ala na mea tau te tiro le matatu wawai ai. Io matatu lo ai. Levan tatu o mai whapea. A o lea lau whanau o longo ua mo mori sui o le pā, mo mori sui o loto whanga. Ia? Tatu tā lia lupe o mau. Tatu tā lia lupe o pula. Ia poa fo I whai unga. Io o ana nei. Na maua mai ai sa u whalinga se tasi fo I o paanga. Na lafo mela ia tia u ia tūlanga o iai. Sole. Oka se mau pāti o whatu nei. Oka se mau pāti fia. Tasi lua toru wha. Tasi lua toru wha. Lima. Pāti so far. Lima. Wa levan I officially lona winga a whapetau no mai matu mua mpule. Lea olo tai ai lea li o I foi. O mori o fonti. Malana tama pailo tusi lea o le li lea sau I tau ofte. Na mai na o la ua fe mai na o la ua pāti so far na o la ua. Umalona le stala. Ia whato a watu o le stala la po le aso tolu. Le aso wha po le aso te temi whapena le masin fau o iuni. Le a mata tutai au. Ia o na le stala lola. Ia lea o le tumua mapule something party. A o pāti ia wa iei le temi nei. O le FAST, HRPP, SNDP, CDRP, ia mo sap. Samoa Uniting o le whanga mele upu Uniting Party. Ia o le pāti lana na o lo o te iai ia ele o manino mai po ai ro te manino o le i fia mei e uma le maturity o le kapeneta o lo iai le teimi nei ia e se full fast full lima ia sui whawai ia po sui o le Samoa Uniting Party. Ioe. O le whapupu ino le SAP, ia le lau tatu wa ai le HRPP, o le FAST, ia ma SAP, ia pe abbreviate, ia upu ia maingo umia, ioe, o le whapea, o le uma iuni, a leo whaime ua uma na register, le ua uma o na restala, e o te le lope tala whiangai, o iuni lava ia, le fa mo fto am fai ai ona listala ia vang fai a fai ma fai ona listala I tua mai o iuni ia e pulea tu lo vai ele malo I terminei listala I la so todos furu la so farele o me as farele ia register as an incorporated society ia ile na listala ile MCO. Se furu lima members, including ministers of the cabinet. Ia pi o le whaalinga lea le li o le atinu. Wayne Farm. Ia po Wayne so yalo. Pi o ia na pi is more like a spokesman o le vaing whai lea. Le voi lau te ai atu ai I le vaing whau. Le o tu mai sia wo na tau whai te tala e tu e fo I le whatu tua I le atu Samoa. Ia ai so ia e pule lava staff ne I le lao na waa. Ia le petalenga ia whalu mawainga titi mai ta fua. Ia sa ia I lava ni nau nau ta inga o siana o tasi o ana wo le lei. Ia le lava sa tam whai atu ia se ngā luenga te tai. Ia o le lava ua nga I le sa. Ia e muri ta ia le tai ina ale to mai tai pare mia o lo ia le te minei ia po le caretaker government o lo fiangai male banga lea lea la e se foi finga pe o lea mai o le tai fono po le chairman o le tangata swafa ia si tangata
wa toto Elisara te fono na o le vaenga lea o le latu failautusi po le secretary ia o tamaita'i o lilo mai ava Florence Saanga te masani lei i tamaita'i lea masani lei ai io po le latu failautusi o le tamaita'i o lilo mai ava Florence Saanga ia o le telea o uta fale matala e whiawea ai pape ua lewa nei Australia o ani mea nei Samoa na vai temi o na mauroli Australia ana le stu mai afia meto ia le lau tu fo ia tu Samoa ia te mitai o lilo mai ava Florence Saanga ia ma le latu te tupe o le mali i swafa ia tupai lau pua po lau pua fiti io o le latu te tupe na tangata swafa ia tapuai po tapuai lau pua fiti po lau pua fiti ia o le vahanga na le sapo Samoa Uniting Party o le si vahanga o le Samoa Tulai o le Samoa Tulai Party ia le whapea o le asolua sumafa na whaailoai ma pe a matautu whatasia ia apelila nusu whalua o lima o le presidente o le au mai i o le tatenga te vanga whelango lango mai te vanga whelango lango mai o le latu secretary o Meleseke Petelo o le latu whailautusi po le autustusi o le vanga whauwhailea o Meleseke Petelo ia ma le latu tiutupe po le latu treasurer ia o le tamaitai o toi ai vao Margaret Yoshida o le tamaitai ioe o toi ai vao Margaret Yoshida ia o le latu tiutupe po te oloa na o le latu contact person ia o le wharitua po o le li o tuala i o tamaitai loia ia Sarona Bonifacio o le nofuanga e contacti i latu o le Travelers Hotel i Malifa. O no winga o pi o le la hotel i Malifa lea e wha mautu i ai a latu fontanga. Ia, ele o ta ua la le sofore li o tuanga te vanga. O le amai o le presidente te vanga o lono winga. O le taitai fo ila lea o lea vanga whaufai. Ia o tuala te vanga Bonifacio. Ele o ta ua i tofi mo lunga i to tonu no ta ua tua i ai pia fōringa o le winga le na e tau mai a tia uma tatu uma o le vaen whailea e o no taita i ai tuala. No winga lai whapea leo pi o maanga lua e palemia ma le sui palemia pe a fua i ai i tustusinga i o au mai i ma vaenga whai. May 14, 2025 ia o lea na whapea na matantu whatasi ai le Samoa Labour Party. Le Samoa Labour Party. Ia o lona presidente o whaau le sā katopau ai nuu. Ia tuti sile fia foi o le former MP, o le former Minister of Justice. Ia whamasinoga. O ia na sa to fie lalo le whamalu le HRPP sana ia tau aveina le minsta o whamasinoga ia le fionga ia whao le sā katopau ai nuu. O le latu whailautusi o sua tanielu sua. Ia o te loa fo tamari lea, ia o tamatua ia avele. Ia pei uma o le tau whetuli mai le li le o sua tanielu sua. Ia ma le tatu sui i o le api va ai whatau waa ia i lisi vanga le ia masina lupe makesi masina lupe. Ia i whape na e nufu amwhen mai o le patia ave pasi ia ma ave taxi le longa se me whatusa iai mo le vai maulalo e leo se me le lei ia e leo se me le lei ia a o lato
te utupela o le te lenga ia so alo mene o le former MP fo le o le former associate minister of justice winga lenga lango ia ifo ia katpau lango ia fa orsa ia o le vaenga longa tolu lena le o ma oti mai ile ngata o le presidente o le tai o le failautusi ia male e manino fu o tangata a fai o le failautusi mo winga e ono mo e tangata ia i o la tutumalo ia e pe foi la o le sap ia por Samoa Uniting Party lea pi failautusi e tai o lilo mai ava Florence unless ne ese le latu fatatianga o le latu e fu e separate my level officer nai do fai pule e ua run fa pena e tasile na itu ainga fatatia ese manaia o le separate my o le officer fono nai lo fai pule ese lava le presidente le tai o le van fai ese lona te fono ese le secretary io e chairman secretary and treasurer pe fa pena ia le tau a fa pe o le fatatia fa pena le vaenga le ia ele tau mate o se finga le leifo ile na te tonu foi ia a ai e tatu fatu ile tu Samoa ia o se mele leifo ia ai lang o le lua fa 5 tausanga o le tatu vang fa fai ia le uma sani tatu ile format pe ona yai ile taimile nei ona yai le masempe se vanga pi tau sam apai ni ulava manatu mani ulangon siar me o tele fa pe ni vang fa fai o le me manino o to televisi vang fa fai ia hopeless no mai listal ale me manino ele ni la to sui e mai fo e fo se fa mo la tu te mo ni sui se to valu la tu te ono tu la mai ai e fai ma opposition ia pe fai mai tu ngai a fuala ile li o morio o le malana patina o la ua malanta male o tau ofe a fa pela o tu inga tangata ia le sa o mori mau de famosinonga le a o le o ai la se sui fa vale o Samoa e fi alu e tau tu e lalo lea o le van fa o ai se Samoa o ai se matai fa vale o ai se Samoa foi lua suta se sanga e nate taliton wina le pati a morio o fonti ai felo tu si e tata le engo ya tau ofe le te pena nei talo sia o lata mai se te me tu la il function e fa tino la na moni mau e o foi la isi pati pe o to la vina ia o te talitonu la fa o the two major parties le terminate HRPP but fast tatu te ele fa tau nga vale le vai ele fa tau nga vale la vai isi patia ai langa ua ilo ile atunu e patia lua mana tua a o tami netele ele HRPP ele malo Samoa le ai ia se patin to ia la tuti ono challenging al HRPP le ai masisia se ia vanga na le tangata na walk away from the HRPP ia mfanga solo loa within 7 months na ta pena i le fatuatua i le atua Samoa iyo e sa o pese se le tala e tasina ta te o i fua numero pa se fulu tau sanga toru se fulu tau sanga pile panale ono mea SNTP mo what ono mea tautua mo what lesi la tike 10 years ago nei to ia se si vanga lau ke challenging ia le HRPP aya ua tu mati le HRPP i to tono Samoa lau i loa le Pasifika lau i loa le lalolangi
ma le loa le lau te lenga o le tātou atu, o le mawhana o le HRPP e whai matai o Samoa, o le latou avanoa fo i lea e whai mea se ai, ma latou tau ma whai e loa e pū lea le atu o Samoa. Io e. E matautia, e matautia ia tūlanga o loo tūlai mai, mo le sila fia le tātou anu. Se i o whatara whatu nisi, o tasi leo ta Ioane, ma lo manaia, skeili u liu sione, whatara whatu tātou tautua, nanga tunu mawhono, ela, matai rata, whatara whatu, tongi kakau filiao, malo o talofa tofa kana folu malo le soifua o mawai tawati Desmond Pango malo pakai ia le pelo mai o lui kuna yu soli e ma pepa lolo foi do o li io o Chrissy Matale Matale po o Matale ia fatalo fat foi ia Donny Moores tuila epa o i latou uman o loo fua mose pai ngā malo so whatasi ana le tau whai atu sa u kam whai sama patu la u so ni ulangona i le mera pe telo sanele pa ang masani ia whatalo patu le tautua ale au nanga ma le tautua ale si uponga o tai a pou o te e tula tai ula Nelson Tamapua Maria Ropek kalau fatu foi ia Ropati Robertson ia o tau mai lele Ioane Alisana malo faftai ia patalo foi ia Penny Ane Taala o Ioapo Savainaya malo faftai le maftamai o Sinitila uilata muipu ia lena pe ave pasi pe ave loli ai oni tangata lolofa tonua tas ole merna ia o si uso si wo ia fui fatu pili enosa damo la malili sole uso dan o tupo ri damo la malili na o na fapil etau fai mele green lele o yele le green i fatu se vai elo tamo olo ai ko fasang kong wa so le mafo fo tamo tuai lo mari ia alo fatu pili fui fatu ia fatal fo ia u peli mulipola estas Samaeli fatal fo ia latitu ia lena malito Desmond Pango Michael Stowers ia pena fo i Joey May Avito ia o Fia Daily o Sam Rita autanga vaia o Ioasa Isaako o Esther Samaeli ioe lena o mawai tawati mose taupo ia fa pena fo i lesina to mai Fia Daily ia o lui ia ioe marito tele o tatu te famalu watu ia a wale ia tu ile wa babi lunga le alu to swafa ia pe mele o te fatalo fatu ai se fa uma tu pe ia nio uma fu fonga ai se a ua oso e fa ai o le fau i latou e tau mawhai e fai le mele o le fatu o le vang fau fai. O pei se mea fau vole o le fia fatu o le vang fau fai le oso. Ai tasi ale aunga i lau tilo ma lau fai. O le whamasinonga o lo fai nei. O lo o atangia mai ai o tangata e apa ina iai le control o mea uma. E fau mea sili o na lei is not healthy for all citizens of Samoa. Ioe. O la mata la i nei pati umai whaatutu mai.
O le aunga ato tangata ni. A o e le fai ungo umana le whainga palota. O le latu wha moe. Ia pit le whatuatua i le atua sa mutas. Awan me lenda filosofisi mangai. E le ngata o le whaaleanga palota. E le anga ia whape ia whioa i ma split tai ia tangata palota. A o le tau mawhai fo i a o i le whai unga. Ona o latu au mai a lera latu te tutu whatasi. Po se whais whau se koulisen. Nanga lenta tu mo tinoa ia fia me matula. Nanga ngana mai a. Iyo e. Lea fo ina mai a pai whatasi. Ofa mai fia me ia tulepa. Pai mai la waenga le fuponga fitalai ma le sui fuponga fitalai. Na mafua ina tofi fuponga fitalai a tulepa ma le chapipi. Iyo e. No fai foi la ia mo me o le fau alunga. E ui mea matanga. Na o le wha maina. Na o le wha maina ma mea matanga e whia ngai mei tu ainga tata. O matutua le panemene. O lau au sina e whai o le pai mao le uru o le lau au o tula e pasai lele. Ia se vai ia naumi. E le i taitai au a pai maa. Aisia. Pai maa le lau au. E fōlinga e ata mai ma fōlinga mai e le oitai mei au to tono le loto e mū sai tasi le mea nu matawina le lapa uanga ngana i le to ono le tutuli e a fua mai fia e fua mai i le loto le mafaufau e leanga le mafaufau ina ua ua lato wa ai, ua draw ele la auli o le marito attention o le to telo tangata ai le inisianga ia tia lato. Ona tupu role o le ele lea o le mafaufau ma leanga le loto. Mena na leinta tu vai le stemi o le fono tu lai ia stasio fai pule McLean. The fatuatua i le tua Samoa, there were only 4 original members excluded le la uli le marito excluded la le me fa matala pia o ma le fa matala ngo me ya tatu ele anga le loto ele anga le mafofau isia what draw le la uli le marito le attention o tangata Samoa pa pena foi malanga na mai fafone nei loa le leia te te pare mia o fia me. Lea, le tausangi atu tangata i le audia, ala sa fa ia o le pare mia o Samoa. Wai loa le leia e te te pare mia. Ua le o toi pare mia ia i mafau tangata le diaspora. Ai ui la vai lea. E se leanga le leia o tangata no foi fafu. Ai de te utusi. Fai le maftanga tina latu le solo, avel tupe faula. Even though she is not the same to their minds. E leo toi tutusa fia me i mafaufonga aisia. Lenga foi na sa faia. Ai ele tanga te faia atoa ia le ngaruanga. O hai tanga tale, e tautala, e organize, fai uma me uma. Ana sa faia. O leo te faia, ba ai iai o mata. Tilo iai o mata. Ina ua o mai nei pa mua male lona lua. A faila e feiva i tangata le la udia le marito. Sala le na. Aisia, ia le fo i sia uona e faori oki. Ia na mata. Na mai lana tala fa mai ese o le tangata e pinau i mele lei. I toa le loto. So se poaia o atu e fai mea ai aso uma. Au siana au whaingaluenga, au siana whanau, siana fale. Ale la tuturi apua, a to tongi le long, so le, ale mga koko. O le mga koko. Nga le waku ai camp, a ai,
ma fai whaongale, whare mamau, whare ui. Ioi. Angu sa se whare ui, ioi, o lea fo i tautua ma lea o. O pamu whawhia ioi. Ia whawhia. Camp mai ia le amatanga o tausanga, o mea umai anga ia. A le pi e fōringa e leanga loto mwhai mai wa awatu tupe na sua ngā tupe awatu tongi le lona la au. Ba ai utu. Ma whauwhaunga o tangata ni whawhonei. Tu urina whale. Tu urina whale nto o meiwhai. A ba e tupe na e whai. Mo i anu ta. E a fua le winga o la tala le samu. Ina ua tūla i atu a tōsila sila i leo pongi ale diaspora ina ua tūla i mai fia pēta mwhai tūli i sila au le marito. Oka e tapo po le triple numbers o tangata ioi. Triple number o tangata le diaspora. Ina ia lango le tangata o lo tele. Le afu tautua ni mele, na leo mai a sila tatoa iai. I malanga ina o mai, nei New Zealand Australia. Ina oro leo lau o kina isa. Pai laina ele lau tele la vai luma, pe lua se furu a sa whawhai mai na. Ai a o ina pai upu matala. Pau alo tangata tautaka. Ioi, e tali mai i lea organization, ma lea organization, tali mai le au lotu, ma lea ekalesia, ma lea au lotu. Ia nga wha mai pai pau tamase. Ioi. La whawhia ni lau na whaitatu. La whawhia ni na whaitatu. Ale, le uma, o soa tu le epa whaleanga mai. Nau mai nisu en tupe whai whale. O le upuna mai whai whale ai. Nau mato malama le lei. Pe whai le whale. Pe whai to tongi pili. Nothing wrong with us. Le ai ma se mea se o mato tiute. Just give. O tiute na diaspora. Give. Whaitalia o tau. E o otro tu pea o tau. It's all yours. Pule ai o tau. O lea whainga. E le pape mau te matua tupe. E to e ai ai atu e matou le whaangaino tupe. That's wrong. Ioi. O tiute o le diaspora ma i matou o no nofo i whafo. Alo whangia lo tau o mai. Pe tāla, pe lua tāla, pe toru tāla le tupe tātai lafo. A watu ma le whatu atoa. A watu ma le loto e malie atoa toa. O le taulangausi, o le taulangaupo. O le taulanga e ave i le vaenga wha uwhai. Ua lato loa mo mato mautinoa. Paula mang wha uwhai e moni le alofa i tangata. E lau le leilo ni mea, e lau le matitiwa. E lau le whatauwa. E lau o ave pasi ma ave loli ma ave a. Kei ngange ave ke kapira o lan mo iai. Ai a moni le alofa i asamu. That's all count. Yoi. Au le a wha oe te latu. E au malu a latu. Ma le se lau ki ke li. Ai ke la koe su e le mea kumuen mangawa o i kongo mea. Ngā le wha atumu i na lava o lou manapa. Ma ia tau mawhai ia le leina o lou ai. O a wha tatu. Ia ole nā. E matanga. Matanga. Ioi. O tau la ia o tau o e whai o tau. Vaenga wha upwhai. Lana o manga lua i whapea ia. Tama te pāremia, ma lona sui pāremia. Len tau tino lau. Wala au whapi atu ia tuala. Tam whai whese me ia pau ai ia. Ia me. Se whauta tatu ia i winga o tangata whaikikeri. E tau lama. E whau leanga. Tumu le pepelo. Full of shit. Ioi. E winga ia o tangata ia. E o mai lau leo i whea tu te lofe se malo. O alo te whai atu. Ana i aisea lofa i a whia me. Lena. E ba ai i mea na tu la i ai le la aulia le mali e toa. E o e sa valia i tu malo e fio sa mo le roadshow. O mai whaponei na le wha mai pai pa te lo le si mea mali. O mai foi nei amato.
Ma ai no fo na tapena e nai tangata. Tutu sa uma no fo la auli ma la to uma. Ai lua e fa pene lunga pese no fo de tupu. Pese king throne. Pese no fo inga no fo el tupu. Ioe. Ile fa maua lunga ina le diaspora o le latu teitai. E pa wala me fai. Ele ngata sau fai ile no fo tupu. Ai no fo mai tua lana Polycarp. Ioe. Ole au mai au lea mea watu Polycarp tua e ioe. Fa mau popo le Polycarp me uma. Me tau se leni me tau tupe. Ioe. Ia. Se tatu wa aila tatu iai. Ai o le taimi o le amatanga o tau sanga na vevesi ai mea. E fai atu le tala e pe mai. Alu e tali o morianga. Alu e tali o morianga. Le ai o taita fo. Po le alu taita le tangata. So le tate whaasanga i loa mata. O ta tilo atu te mai mata. E ngau alu ta. Pe whaasanga i po ani me leanga le tangata na whai a taita. E whaasanga i loa. Pe ta te vai tu fo i fo ringa salamo. E ngau alu ta loto. Le ngata lina, tasi lea me te whaia. Pe a e ite se tangata. O le idea leo ke whaia. A o ina o ite se tangata ma ulo uanga sala ilo goto. E tulia ilo umafau. Se mea le lei e tasi na whaia ele tangata moa. Ioe. E tuli loa ilo umafau. E sa me la uite tangata lea. A lea no na whaia le mea siri na le lei. Moa. Ia. A le o foi. Pena whaia i nisi tangata whai i le community. A se mele le na whaia le na tangata. And then why not? Le ale mela apa umero taita le tangata. Peitai. E le ila ngona e fia me. Le ila ngona. Taimi atoa o le ofo inatu. Alanga le na i tau tinoa. Le tua inga tangata i eile la aulia le mali toa. Ma le taimi na ofo inatu ai. E sau o ia e whai mataitai. Io le na. O ila. Fito atatu loai. Le la ua me ia ia whai le na pati. Ia se kako kilo iai. O le toa inga run mai paki la ikia. E leo run mai a mela ko ke loe maua so latu a vanoa. Latu te malo i le painga palota. Pau ale mele e lua to inga mea. O le tamu whai split. Pa leanga le palota. Ma le wha moe tasti se sue tu lai mai, pe lua ni sue tu lai mai. Wha moe sulu o i le koulisen. Langa isia, ua wa ai i le tu lai mai o tangata nga solo i le whatuatua i le atua samo. Toa tele ae i le au whatu pati. A ua sili ai o na alalanga tangata o samo. O fea o fai ele tau tau suifo. E fai mautou excuse i le atu. O fea o fai ei le tau tau suifo. O fea o fai ei le fai i le miliona. Ai le o tu lai mai ei le atu nu sa pai mea ia tu te fa leanga i le fui vai fau fai. Ma tamali anga o ia tangata. O fea o fai ei. Tau te fiu e pepese tau tau suifo anga. Leo te whai atu i ati autou. Ioe. Tui la epa, li moni, le Australia o aifo. Ia maa na whaasala lau. Tau te fiu e ave talinga whaalongolongo le atunu mea ia tu te tamu whailanga o mea le alantu tō lau mea ia. Wou tau wa ai i le malo si anga o le whatuatua i le atua sa moutasi. We don't need fear me. It's how. It's how best to say. We don't need fawalo. We don't need tuala. We don't need all of them, 15 of them. E le mo mia e tato.
Nala na tau fai tu wa vanoa tu to iva lea. O le mā fau alofa. Aisia, le anga o to telo vangai. O le ngoa fast na tofu ai tu tonu. O le whenga parota mamaloa. Io. A le tala fo le nā ia tatou o lo whafonga malintini. Le tatou vaenga wha ufai. E le wha pia uanga ila utala, ila opposition ma latou. E whatatari fu o te anga ia tu fo ili tatou vaenga i steng. Eisia, sa moa e tā ua le sila tuto ai mea ia. Io e. Auani a vea lo wanga i e te anu tutonu e whao ngā le suafo le whatuatua ili atua sa mua tasi. Ina ia whai ma mea tō singa tuai voters ia te oe. Aua le whapena o na whai. A ia, tala no i voters, ave i ailo mana onga, a au mailo latu whatuatua ia te oe, e te whaia se mea sili mō lo watanu. Wha ai loa o lo tu malo, o te mativa, e lo ia te au le mea alofa o ina le lei le atua, pau le mea alofa le atua o lo ia te au, o te alofa i tangata. E le aila sisi mea alofa mena, sili atu nei luna, a fai o lo e saungi te tamo ila lo le fua at whatuatua i le atua Samoa. Ma le mentality nga e te alu, ina ia e o i tutono o pale mene, i lalo o le fua. Le ai aua. Mana swara le faisisi mea o ngā. Pe te alu i patia, ia e oso vai lua i tutono o vanga whaupai, ma lo mautinoa, ia faiso sao mo tangata nu o Samoa. Yang lo vinga na whatuatua i le atua Samoa o tasi. Nga tuai tasi le ambea. E feita i le ingoa. Wa pau e ni feika fuani. Ngofa feika. Lani mea le ingoa o fai alatu. O le o latu. Ise vai le mau ingoa le ai. HRPP. O le vai fai latu tea. Latu te pui a ia ta tau o tangata. A wanela. O lato pipuia ia te tau tangata. Nada. Le ai. Ua matua i la matia a ia te tau o tangata. E pepese e to rua lele ia te tau o tangata. Le to rua lea. O ai. Ia me matuila epa. Ai wha matala mai a e o lai tu malo. Le lea mana ia o a ia te tau o tangata. Lea le winga o rauta. Pia ni tausanga o mai ele engi pālota ala i tūmalo. Ai a e aru e whaise survey tu tonu i tūmaloi le pā ma i loto whanga. E ova mari se lau tangatari tu tonu loto whanga. La tu te le langolango ina fia mei. La tu te le langolango ina le whatuatua i le tua Samoa. Ai ua au mai lava i sea. Ua au mai lava i lalo le vainga ma le pūlenga whaamatai. O le hal pūlenga whaamatai. Ia tasi le tatu tūmalo. Al pepelo i o nā mea. O le matua se sini. E oi. E le mawhai o na tasi se tūmalo o le nature. Our human nature. E se ene mea na. E iai atanga te tasi falala ese. Lua. Tolu. Pa. Lima. Se lau. La tau te le langolango ina le fast. Whapena foi le pā. O le pā, e whai tau se lau foi tangata li tonu le pā. Au a fia ni tau sanga. O tā ai whaafala tangata nei lalo le pule anga whaamatailea. O le pule anga whaamatai. Tatu o ave tatu sui. Paule o sui o tatu manana o tatu ioe uma iai. Na ioe mele marisi tangata. Ioe mai I fia tau sanga. More than 10 years. More than 15 years. More than 20 years. I tu malo I lua. And hopefully, nothing will happen again. Pela meia tu lai mai. Sa mola tu pele. Pa lota uma lo tatu at nu. Awan iai se tu malo saufa pe le ai le palota. Ia olena. Le ngata lai no walu I avanga ia e fai mai le tatu vanga fai.
ane foi no tu ora tu van fai ai se langa moni le lofa e sa o le lofa fai atu sa o le umatala a fa longo mas foi la sui fa audio o lo lato manatu le ina ia fa nga le upu ma le ngor fa tu ile tu Samoa le fua le tamo e lalo le mafua ia fai ngo fie ina io ina lo palota tangata lo tala ia te o a fa pea o tu inga manatu na o ia te o termine sile tu e sile tu e sau ero join nisi patia al wane le tangata e moni le alofa i le vang fa upfai e moni le alofa ia Samoa atoa o le mea mo mia na o le mea sili le nā na mo mia tatu te le mo mia tangata falata e vai la na le tupu nei me le fai i le amatanga o tausanga o ka ese au falata 15 almost halfway almost a half members o le fast o lo o sa faia le ngadu wenga falata to iva ma to ono sa abatu ale nganga faloalo e talia ai le to iva le langa o le lalo na ala na o ese to ono mumu ina ua mauti no ale to ono mumu o ka se soifua ma se ola fau tangata o ni po le ale fai ungori case le e run le kaingi o no to lo le lave la vea i fo to ono le tonu eo tangata fau o tangata ola loto leanga e leanga loto ilea ai whawhetai tele ai o toi es fumaliva tu mau not so much o la uli a o le mafua anga na tō atu whatasi ai o le mafua anga na tō mai whatasi ia whaia se mea sili mo tangata nu o Samoa and that was the only reason not so much to te mai ona o le laudi an malito le ai but when you came together God chose somebody to be your leader mea tonu ana taunta tu vavai ai pitu masina na te pena ai o inta pena ina God himself pe a fua i tausanga e lua se fu tolu se fu hardly somebody challenged HRPP hardly whainga tai se wa neila le ale mea o tato tutiloi 5 ono fitu valu iwa se pulu ko ikse lau vang fa fai lea o tu le mai kalo fai i fa pe o le ia te tau o tangata le me ko le fai ko kala ia fia mem tu le me ta o HRPP le me ta o le right were well protected what is that the right is well protected by you guys by you people let me le fasili ia fia me let me le fasili ia tu le a fai mai sao na fai le fa fia no mai lo tu malo e le fai se pa lota i tu tono lo tu fanga le ai se pa lota i le pa fia na fai me se pa pe ia le na ole matua se la vai sini se sini le fa mo no mai le fai mai o le vaenga fai e pui ai a tau tangata au le la te le pui o ai a tau tangata i tu tonu o le pa maloto fanga wa levan fi palota ai le fai le lo ta ai pa pala mai ai and who knows le lo pa pe o e palota i si vaenga o le HRPP o e fa o ngautu e kisi o e lalo lola palota i si va katu te le noa. But I'm pretty sure it happened. Mauti noa le lei na tupu. Mauti lon le lei. Esia, tele tangata fia. Ele na o mataila. Ai ma le 21 up. Iai ma le aurusu tasianga ilunga. O matai e whai e whaiunga. Ai sa meme le aurusu tasianga. Le whaina tele le nauro tatu atu. Au leo mai o tau i lunga o tumo le atu.
ma whaavalea ta ele valea uma vale. Ia. E ala nei loa o tutona ona o le tusi lima Samoa. Whatetia o tau. Ai le vatua la o tau nunga. Hapi tau te wheanu mai le atu. Aua le anu I matangi. Esia, e toe fo I e toe wheanunga nā pai o whela. E toe fo I e toe wheanunga nā ta ape o whela. Aua e te anu I matangi. O le whamasinonga lea o lo tula I matine. Lea whatu a lua. Lea whatu a lua mōri mau. But time is right. When you see this ile temine, ma le taimi o le vailuaina, ma le tawhia lea official nei le asutolu o iuni, e official lai lea le whata apeina. Ia tasina me tele o le olo vesine. A le tāua I o le points le langa u whalongolongo fo I le liu I ti mai fo. Ma lantama o ai. O vele ngole li. Limoni. O whalongolongo le li ai. Whai mai le liu I ti. Se o fesiri. Ua lua sutau sanga. Ua lava le loa. How do you know? Ua lava le loa limoni mea. Ia wa aila le mele a mai ni le fast. E sa o ai ma le leile wa ai le fast I mea. A whai o le au ave loli, o le au ave pasi, ia tilo la ia. O le wa ai e le vang whau whai. E wansa e a fo e whatape e le vang whau ia le parlemeni o Samoa. Wa ti sa o matoki, minister, whai pule, even the prime minister. But, o fia me, lea la ua tula I mai, o lana vang whau whai lea. Even though her name is not there. But that's hers. O lana vai whau whai lea. Leo manino. Io e. A o le vai whau whai. E leo I totonu o le wharfono. So he's no longer a prime minister. Ai sea leo whata ape atu. Ua ti saol, ma tangata mo la tutofi. E leo toi lalo o le fast. Leo manino o le sap. Io e. Samoa Uniting Party. But the sub right now is not in the parliament of Samoa. Toi le lo tonu la tulanga na ia me. E le o se palemia, le pana fai fasol tu la fono la na no. Ale toi la alu tonu e fai fasol tu la fono ia le caretaker government. La sanga tatu o pu isa ia fa pe. Te tau fo I le au, le tamao le atunu. So le mwhina ame sea ma ule upu lea to ina, upu lea au soifua le mali e toa. O lea, o lau mali lenga e malu ai Samoa. Mali lenga le au le malo olo I temine. Le o na ilo leia, le foila, le fo mai mi milo le tala le faila utusi. Le ripoti e whaila utusi na ave e leo le ripoti e whaila utusi e mana o e palemia ia sila au ia malito. Le ai o mea fia wha manino ma wha malama lama. Io e. E se na tupu momua le pā o le paketi wha ta ape palemene a o lai e tutonu ia tupua. Tupua still in the registrar party. O lai le stala, lai mautinoa, whapena po I le valu lima, I le temina pae le paketi a to filau. E le tulia e se vaeng whai to filau, e le tulia e se vaeng whai tupua. They were still members of their parties at the time. Ioi. The members right now, the members to fiame. E o ai le fast a lewa declare mai lana vaenga whai umana le stala le stolus fulu le io ia iuni sila tatu Samoa sila tatu le atunu ua I nei whainga whapene io mataulia o iuni le fto a tau ai le aso tolo iuni lea la ua
vai a ole foi la una no fo mai ele ngata ole vasenga vaenga le ofisa palota fai palota kasi le me mata dio fa waro le pa le minstai i le vaenga le ia tatu sila to ai a mata fainga matu watu ye o mati klea mai le o tu e filolo e o tu a setema wa complete me uma ele fa pe vesil para mene e fa le tonu ai nga duanga official fe parota le ai e esse al para mene ia esse official fe parota le tatu va ai uma tatu mata uma tatu fa longo declaration they already did. Olea, by September 2025, complete me Availa le o to e cerimonia associazione. Le o to e cerimonia associazione a le foi la mai le foi. Il caretaker government tilo mole ono masina. Esse mo to tio nei fainga sole. Esse mo to tio nei fainga. Ape no fai atu o le taimi na pai le pakete tupua sa na dissolve le parlemene, but Tupua was still a member of his political party. Ele tulia le parti Tupua na taimi. He was